Ka First Gabriel Great Kongji Memorial Knockout Football Tournament Arja Afsan bala penyai da ka Lapalang Social Sports and Cultural Club kalayo ban penkut no menekasi ka arpun tarik leber Arja Afsan Hamadan Football Lapalang. Hakani ka jinga kun la kendo da atliki team kata kalong ka wa nong rang persya ka le shenam hakaba ka wa nong rang kalayo kur ya ka nam job hakati ka si. Ukong san balayo bandan bentalang hakani ka si Shri Aimu Khongji ringkat ru ki invitees kum usamla one job soklet ki members jangka club ki nongkit kam shnong bat kum ta terte. Lihat makanya ka jingalang belengkot video ni. Aku boleh negi orang pak shnong dari ki nongkit kam shnong dari ki kur Khongji ki kur sengkrem ki belaya lang makanya ka janmi intia ka sengi kam tam Gabriel la pelong nak kena pas Gabriel Great Kongji Memorial Tournament Arja Afsan aba lapeniat nak Lapalang Social Club and Cultural Club te ai khu blei nga kong ba ngar dei Kongji te kong ba Great bala dei wei di orang ba yang kathan riwarmi ni dei tang ne ko snong Lapalang ki bala pau hakeleng kena kathan mi hakapor bering sat bering khan por bering mi slapat thai la ai mesim man kapor man ba kadon kejing lakai jongka klub Lapalang idon bet harangkat mar ngasai litet hamal ka game ba kadon kejing lakai bering Lapalang berkuai bela persya tilong inong ai mesim te ngapau kejing smokeman kejing soburong kejing kerku kerdok ya kekur Khongji kekur sengkrem kebalakan maulem akan ni kalingku sengiap kebaar tujung i pelong akan ni kuat masa sisin biang kumbalong hakipor bemensua ban yo i biang ya taki players ki papaunam ki ba kasnong Lapalang kalak sei kamar ngai hakini kindak senam kibelada kim don syuk kita ki players patka nam jong Lapalang ru kala nang hiar ngai lengbah kajingnya tristom kejongi apo ka association ilala ban pelong ya ka league mention senam ha ka ba ka pen Usla United ngani su fi ba ka pen Usla United kala yo ban ya nikmat ban ya kun ha ka Meghalaya State League apo Shillong ngak kabilinti makanya ka senior league jongi mentau snem kalau Palang kedai ke way keban poi pengadat terang itu bahkan yo ban nikmat sementara kan ke thai riwar jongi hakam Meghalaya State League te amdadan sibun ke kentin ban keren ban hana dari tang kejing kerku kerdok kejing hitbox gitu yang FI Bro Art League teams pelak poy kena ke final mentang sini tu ya lebha tu pen i la jom kesap phong kai happy mapidon kamar ba hakejing lekai second don ke tim ke bejok ke barem ya kata bejok undang ya kiu barem ru kinang tristom ba kowe ke sini kini ora sa so kejing job tang de kini kentin ai play kickbox ruang ya fi ki pa nong snong jong ka snong Lapalang ya fi ki riurang ba ki pala penlong ya kini ka program tentang si buat kalong atat ke bejok la panong ba kalapoy ha ka final de kumat sukan mau biang su tepat bu kata jing duai bedai bat tombak kerit kasih ke kelengku sengiap jeng i kasuang i tukar ku kerdok yang au kusiu persa jongfi ya kur Khongji hamtam ge kakur singkram kepada kakun bedai ge kun dikti jongfi tadi tin kublai siagar final jong kena pas Gabriel Great Tournament Trophy kepala penjaj dari Lapalang Sport Club saya susu aye nublai bulari la sumar nai borok kilenter giski kam tam akan ada jamit ak balala ibung
boys siakan dah kejingnya lah mempendap dengan ke final dia sengi ai ku belai kerpang ro nai bakmu ibadai final sekretari jong kariwar migi patmai bi dia nangta iba one job bat baro kini orang pak kibalayo don lang dia sengi kumje ai ku belai nga nakakur khongji bet nakikian singkrem ibadai lengba maki haringkat ke sport club balala penjat bet penjat ti nakana ke turnamen dia te napi ki player kumje ai ku belai nga naki tim baro arlian tim belai lang nga bala ya pencingan lang bintia ka sengi agbedain kena ke final jong kena ke turnamen dia teongar nuben genten nga supin ken mau menapi player haringkat ke klub maka senong lapalang mai benanam ka sakiwe senong wat cedek sor dei lingba ke football namar hak tu isnem krapunyau propopra ter hade kini gisi ding benah hero nagalapalang agbedain kalian ke football wat cedek teh sasor akapor ketok endar 19 kin mau hiam mau senem mulai pusan kena ka senong mai lingbaga klub yora naga final susu agbedain ka inter distrik hak to kapor dari warmingi jet kerpang kena kasenong mi si senong nana bung nami kemat lagi inter distrik kabalong hatian William Nakar teh kata kapor biar ya dalang ni ndrei nupoy ki jingjob yo jingjob ima tang sisen tang arsen teh namar inter distrik la yamahi ki tim dei ki baklan teh susu pen mau ngana pi hadauki porlong ketok kiang ring sai kabeningkong ber kabaar dei ka senong mai kapala yora naga nam jingjob arsen aka beningkong ngan kabaar nadin nata nang yatrot nupoy su sikatong teh kentu naga klub angkat mau pergi player pasim naga naga jinglar kai nudai bung yasin di badai tang jinglar kai ndrei nade donet dai bung raikut hiam belam sem basisen kasngi nlong ngopi kinong rak burambiang naga sinong mai agabadain ke football nane sekemat datang kini ten
Terus player daya jong player jong kali senam tahu dayu penyalang kunci. Saya ada Clinton Kongai nak kali senam FC. Japan jungi. Dengan coach ya, kapten jangka ya senam FC berwancin yang kena prize. Video mana? Belet, belet, zaman ni. Kapten jangka wan orang FC berwancin yang kena prize. Ya kena prize maka di segel. Saya kerparu ya kapten jangka Phu gan orang penting keren non ro tang kejingkong aku boleh ngai bamu balong minister jangka lapangan sport dan social club dapat kumjero nak ini orang bak boleh melang nak keman nampak senang di kongsan jangi balong ru finance secretary jangka riwal association berkunjung pergi kur di kha bagi bahi masem jangi bak Gabriel Creed Khongji belakang bak abang langan ni bat kejing kulai ke bakam gerpang kali cepi pada saudang kibalong ginong kersan bagi nong MSC nyo kawan nong bat rei tas gitu ngalabat ke menong hure hip hip Wanora United hip hip Lapangan Sport Club dan ai kini kajing ai sofa ka ing kasen jong iba Gabriel Creed Khongji kum kajing ai sofa naka and Cultural Club Lapalang Village, East Khasi District, Meghalaya, Peninsula, registration number SR LSCC 4109 Welfare Sport Association. Bansa Kanam Sa Kaburam, Ha Irangba Lead Gabriel Creed Khongji. Kum kajing kan mau buram ya kajing no senyang jong I ha ka imlang salang khamtam me kum urangba senang bat kumju kum unong yalam lenti yangi Kalapalang Social Sport and Cultural Club. Kum ke club ni sngungu shi kadai ya ka jingle bha jongi akasngi hakisngi kisnam kibalalenyok. Ninang yai perto junom la junom yagi kamba bha kikam bakrau kibai lale naga benta jongi ke club bat kumju ya ka snong hi barok kawai. To play unang yai kerku ya pi kikun kikti batki bahayeng hasam barak kawai kuplai sibun presiden sekretari kementerian